الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 16 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 25 April 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Martin Saputra dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awwam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamadahama wa ja'alani min salihi ahliha istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati. Rabbi a'udzu bika min hamatis syayatin, a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Usalli arba'al. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والشكر لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي أستغفر الله العظيم الذي لا إله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرمك وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا يقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا وردنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يغفر لنا ذنوبنا أجمعين دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد رب العالمين تقبل الله منكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرفس وصلاح البدن والروح وتوبة النفس إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته أهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين القربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ولد الحاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين ذي الحقوق علينا أجمعين هما إلى أرواح المؤسس هذا المسجد أقوم وأهل ببنائه ومعلمه ومضافته وجماعته خصوصا إلى روح سلطان محمود بدر الدين الأول والثاني وذريتهما وإلى حضرة سيدي العلامة الشيخ أحمد المرزوقي والديه مشايخه وتلاميذه وزوجاته وأحبائه ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنات وإلى أرواح جماعة من استعلم أنه وإلى أرواح ولي صلى وإلى أرواح ينكي بنتهما يا مسك من سألكم عمله
وإلى أرواح ساداتنا صوفيا جميعا إلى مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإذا علينا من بركاتهم وأبصارهم وأنوارهم وأولهم الدين الدنيا والآخرة أن الله يحفظنا وسلمنا وأهلنا والدينا أزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر الخلق أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن جميع الشرور بالصفا والحضر بخير ولطف وعافية بجاه خير البرية شاء لله له بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله آمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل سلم على سيدي بيبي وطبيبي قلبي جسدي وروحي محمد بن عبد الله من وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل سلم على سيدي بيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى أجمعين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ala'i asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah lahu fi ardihi was sama'i wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdali amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Asar Masjid Agung berbahagia, syukur alhamdulillah. Pada sore ini kita kembali dapat hadir, berkumpul, saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan takliman kita membaca kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allama Al-Aribillah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi wa asarihi wa nazarati wa karamati fid dunya wal akhirah. Amin. Kita sampai kepada tentang syafaat. Ini mengenai fase-fase terjadinya hari kiamat. Jadi nanti hadirin ada masa dunia ini bakal hancur. Itu disebut dengan yaumus sa'ah.
Kemudian penghuni-penghuni kubur yang sudah mati bakal bangkit, disebut dengan yaumul qiyamah, hari berbangkit. Nanti berkumpul di padang mahsyar. Maka pada saat itu akan terjadi beberapa perkara. Di antaranya ada yaumul hisab, yaumul mizan. Hadirin sekalian, ada juga nanti di sana, dan ini sangat kita harapkan adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita perhatikan pada waktu pembacaan talqin orang yang meninggal setelah dimakamkan, maka disebutkan annal mauta haq wa annal qabra haq wa anna su'al munkar wa nakifi haq wa anna azabahu haq wa anna na'imahu haq wa annal ba'sa haq wa annal hisab haq. Terus sampai wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Jadi bahwasanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Syafaat. Jadi kita ini selalu berharap agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu adalah memohon kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Jadi memohon kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Hadirin, syafaat itu kalau bahasa lain adalah pertolongan. Jadi kalau kita mohon syafaat Nabi Muhammad, artinya mohon pertolongan kepada Muhammad SAW. Hadirin, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Al-Quran. Kemudian Ramadan juga bisa memberikan syafaat. Nanti pada hari kiamat, Al-Quran dan Ramadan akan menghadap kepada Allah SWT untuk memberikan syafaat pertolongan kepada hamba-hamba Allah. Akan berkata Ramadan, ya Allah, orang itu dia rela menahan lapar dan haus karena aku di siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran akan datang menghadap kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, orang ini telah menahan ngantuknya karena untuk membaca aku. Maka hanya Ramadan dan Al-Quran mohon kepada Allah agar Allah SWT mengampuni dosa orang itu, maafkan kesalahannya dan membebaskan orang itu daripada siksaan api neraka. Maka hanya dengan rahmat Allah SWT orang tadi hanya dimasukkan oleh dalam surga dengan atau berkat syafaat bulan Ramadan atau berkat syafaat Al-Quran yang dibacanya. Bahkan lebih jelas lagi, ini yang viral, Nabi bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu, niat kita lillahi ta'ala dan harapan kita agar nanti pada hari kiamat Al-Quran dapat memberikan syafaat pertolongannya untuk kita. Jadi bukan nak minta alam sama orang, bukan nak minta puji sama orang, tidak. Tapi kita mengharapkan ridha Allah dan berharap mudah-mudahan nanti pada hari kiamat Al-Quran yang kita baca ni dapat memberikan syafaat. Hadirin, para nabi, para ulama, para syuhada dan malaikat itu dapat memberikan syafaat. Jadi yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya summal ulama summa syuhada. Nanti pada hari kiamat yang dapat memberikan syafaat ada 3 kelompok. Yang pertama para nabi, para ulama dan orang-orang yang mati syahid. Para nabi jelas, para ulama yang bagaimana? Ulama soleh, ulama alim, amil. Ulama yang soleh, maksudnya yang soleh ini alim, amil. Dia mengetahui, alim, dia mengetahui, amil, dan dia mengamalkan. Atau yang viral, ulama yang istiqomah, berkata yang benar. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Ya, ulama-ulama ni hadirin, ya banyak istilah. Banyak istilah.
ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama su. Ulama su asyaddu minad dajjal. Ulama bejat, ulama jahat itu lebih jahat daripada dajjal. Rusaknya satu negara, rusak satu negara itu karena rusaknya para pemimpin. Rusaknya para pemimpin disebabkan rusaknya para ulama. Jadi kalau negara ini rusak bisa diperbaiki oleh pemimpin. Kalau pemimpin rusak bisa diperbaiki oleh para ulama. Tapi kalau ulamanya rusak, ini bala. Sinfani minan nas iza salaha salahan nas kullu wa iza fasada fasadan nas kullu. Al ulama wal umara. Ada dua kelompok dari manusia ni. Kalau dua kelompok ni baik, baiklah seluruh manusia. Tapi kalau dua kelompok ini rusak, rusaklah seluruh masyarakat. Siapa? Al ulama wal umara. Para ulama dan para pejabat. Sebaik-baik pemimpin umara adalah umara yang sowan kepada ulama. Umara pemimpin yang datang mengunjungi berziarah kepada ulama. Dan sejajar ulama ada ulama yang mendatangi umara. Tapi kalau datang untuk menunjuk nasihat bagus. Tapi kalau datang hal-hal yang lain, apalagi datang minta jabatan, ini sekalian. Jadi ulama-ulama yang dapat memberikan syafaat pada kiamat itu adalah ulama yang soleh, yakni ulama yang alim, yang amil, yang istiqomah, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dapat memberikan syafaat pada kiamat adalah asyuhada, orang yang mati syahid. Siapa orang mati syahid ini? Orang yang berjuang, orang yang berjihad, orang yang berperang li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ni dulu heboh mengenai jihad. Jadi berebut pengen nak mati syahid, hanya jihad ala mereka. Jihad ala menurut siapa? Orang-orang yang siapa? Yang galak ngebom siapa? Yang galak ngebom, yang katanya jihad. Apa nama saya? Yang galak ngebom apa nama siapa? Teroris. Hati-hati. Jadi pengantin, Islam mereka itu jadi pengantin. Jadi mereka nak melakukan pengeboman, bunuh diri untuk menghancurkan satu tempat. Kaget diiming-iming matinya bakal mati syahid. Keluarganya kaget bakal dijaga, dipenuhi segala kebutuhannya. Anak-anak yang disekolahkan, dikuliahkan. Kau mati syahid. Orang yang berfikir pendek ajunya. Maka hadirin, kita harus punya guru, kiai, ustaz, ulama yang istiqomah tadi, yang benar. Jadi nanya kiai yang ucap juga. Benar lah itu, rajulah. Maka hati-hati. Alhamdulillah di Palembang ini hadirin tidak macam tempat yang lain, karena Palembang ini banyak gawe. Kata-kata Palembang ini ada gawe kalau disuruh ngebom, ada gawe. Sudah itu kekeluargaan kita ni kuat. Kau bom dari pelaju sana, jangan, ada bibi aku sana. Kalau ni kau tapati jangan, tapati ada wak aku. Alhamdulillah. Kalau kita di Palembang ini insya-Allah akan terjaga dengan. Alhamdulillah akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita, orang-orang yang ada di Palembang ini, orang beriman itu imannya iman yang lurus, istiqomah insya-Allah. Kenapa? Karena Palembang banyak ulama, Palembang banyak kiai, di Palembang banyak ustaz, di Palembang banyak majlis taklim.
dan ustaz-ustaz yang ngajar di Majlis Taklim itu, ya mereka mempunyai sanad ilmu dan guru yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mereka benar dan membawa umat ke jalan yang benar sampai kepada titik kebahagiaan yang hakiki nanti bersama Rasulullah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jadi orang yang mati syahid yang berjuang, yang berjihad, yang berperang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syahid dunia akhirat. Ada juga orang yang mati syahid, ada kan syahidnya di dunia tapi tidak di akhirat. Mereka berjihad, mereka berperang, membela agama, membela iman. Cuman niatnya, nawaitunya berperang bukan untuk menegakkan kalimat Allah, tapi tujuannya maksudnya untuk mendapatkan gelar sebagai mujahidin, untuk mendapatkan gelar sebagai orang yang syahid atau ingin mendapatkan keberuntungan dunia ini. Mati mereka waktu sedang perang itu dianggap mati syahid karena dia meninggal membela agama, tapi niatnya, tujuannya bukan karena Allah. Ini namanya syahid dunia be syahid, di akhirat tidak. Nah, ada lagi syahidnya di akhirat, dunia tidak syahid, dia tetap kalau meninggal dimandikan, dikafani, disolatkan seperti yang biasa. Kalau mati syahid itu kan tidak lagi dimandikan, langsung dikubur bersama dengan pakaiannya, pakaian yang berdarah itu mati syahid, mati yang perang langsung, mati dalam keadaan sedang berperang itu. Orang yang syahid akhirat, dia meninggal dilaksanakan pelaksanaan jenazah seperti orang biasa, tapi mereka ini di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang mati syahid. Siapa mereka itu? Orang yang mati dalam rangka menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang sampai dia balik lagi. Wa in mata syahidan. Andai kata dia mati syahid. Seperti kita sekarang ini, kan niat kita untuk ilmu ini. Andai kata kita mati dengan sekarang ini sampai ajal kita, insya-Allah mati kita mati syahid. Termasuk mati syahid jemaah yang keluar dari rumah nyari rezeki, untuk memberikan nafkah keluarga. Orang yang wajib kita nafkahi, seperti orang tua kita, mak bapak kita yang sudah tua, tak bisa lagi kerja, kita sebagai anaknya kita usaha, kita bergawe, kita jualan, kita bergawe apa. Nah, sedang bergawe ini di jalan datang ajal kita mati syahid. Atau kita nyai rezeki untuk menghidupi anak bini kita, mati syahid ada ini. Termasuk mati syahid, syahid di akhirat adalah mati kena tabrak, mati tertimpa bangunan, mati terberak, tenggelam, mati terbakar. Ini semuanya mati syahid. Termasuk juga ibu-ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Ini juga mati syahid. Jadi ada ibu yang melahirkan, anaknya selamat, ibunya meninggal. Beruntung itu. Bagi ibu dia beruntung. Untung dia di akhirat masuk kelompok orang yang mati syahid. Nah, ini syahid yang benar. Tapi kalau dia yang ngajak-ngajak tadi, ngebom pasar, ngebom kantor, ngebom ajolah terkado gawe. Tak benar itu. Nah, jadi 3 kelompok ini nanti pada hari kiamat dapat memberikan syafaat, para nabi, para ulama, dan orang yang mati syahid. Hadirin, di antara bentuk syafaat adalah di antara ini mengeluarkan penghuni-penghuni neraka. Penghuni-penghuni neraka itu umat Nabi, umat Islam yang waktu meninggal belum sempat mereka bertaubat kepada Allah, jadi ada dosa, ada kesalahan yang belum diampuni, hanya mengakibatkan mereka ini di akhirat masuk neraka. Nah, maka dengan syafaat para nabi, syafaat para ulama, syafaat orang yang mati syahid, termasuk syafaat Ramadan, syafaat Al-Quran dan lain-lain, maka orang ini dengan izin Allah, dengan rahmat Allah dibebaskan
dari neraka dan Allah masukkan mereka tu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujun nasun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang akan keluar dari neraka itu dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi orang ini sudah bakal cengkinian masuk neraka. Karena kesalahannya, karena dosanya yang belum diampun oleh Allah. Tetapi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ini bisa dikeluarkan dari neraka dan masuk dalam surga. Ini kita pun syafaat. Ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'a inda rabbil alamin. Kemudian sabda Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi syafaat Nabi Muhammad SAW adalah untuk umat Nabi yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Nah, inilah hari merupakan suatu keberkahan, keberuntungan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Tapi bagi orang yang tidak percaya dengan syafaat, maka orang itu tidak akan mendapatkan syafaat. Katik-katik syafaat. Nah, kalau ada orang berkata seperti itu, tanda berarti di akhirat orang itu tidak akan mendapatkan syafaat. Sama seperti kita berdoa, apa yang kita minta belum terkabul. Belum terkabul. Kalau belum berarti insya Allah terkabul. Tapi kalau kita ngomong akulah berdoa tapi tidak terkabul, sudah tanda itu alamat berarti doa tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan kita berkata aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Nah, itu ngomong tidak dikabulkan itu, tidak dikabulkan ya belum. Belum waktunya, belum masanya. Sebab setiap sesuatu itu ada waktu. Jadi belum dikabulkan. Jadi belum waktunya, belum masanya. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Allah berfirman di dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi. Ana inda zanni abdi. Aku ini menurut prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik, baik Allah. Kalau kita berprasangka buruk, buruk. Contohnya musim hujan. Hujan. Kita tetap berprasangka baik. Hujan, alhamdulillah khair. Hujan itu rahmat, keberkahan, insya-Allah Allah akan turunkan kita bukan hanya hujan tapi Allah akan beri kepada rezeki yang luas. Ya, nah, musim hujan, musim penyakit. Musim apa? Demam berdarah. Nah, kena dia. Musim buah-buahan. Nah, ini musim penyakit ini buah-buahan. Tak boleh ngomong macam itu. Termasuk bulan juga kan, bulan Hafid. Ini bulan Syawal. Habis bulan Syawal, bulan Zulqaidah, habis Zulqaidah Zulhijjah. Nah, karena bulan Zulqaidah dihapit oleh bulan Syawal dan bulan Zulhijjah, maka disebut bulan Hafid. Dianggap bulan terjepit, bulan balak. Bulan balak, bulan Sopal. Bulan Sopal kan diawali dengan bulan Muharram. Muharram bagus tu kan? Sopal, kemudian sudah Sopal Rabiul Awal. Nah, ini bagus ini. Nah, jadi Sopal ini terjepit bulan Hafid, bulan balaknya. Kita bulan balak, bulan bencana. Sudah jadi balak bencana, jangan. Dulu waktu kami di pesantren, almarhum Ustaz Ahmad bin Abdullah Al-Habishi, beliau kalau ngajar kita nuliskan tanggal di bulan Safar misalnya. Misalnya 3 Safar. Tidak nulis Safar tapi ditambah Safarul Khair. Safarul Khair, Safar bulan Safar yang baik. Bulan Safar yang baik. Nah, jadi jangan kita berprasangka jelek dalam segala hal hadirin. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terhadap sama manusia pun kita tidak boleh berprasangka buruk. Tapi aku jago-jago. Aku jago-jago juga. Tapi kepada Allah kita yakin hadirin. Yakin apapun yang terjadi, segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik untuk kita. Ini hadirin sekalian. Jadi kita mohon kepada Allah mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan bagian daripada
syafaat, terutama syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamlahu biha qulubana nuran wa salahan wa surura. Tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf wal muhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.